Machine nang ko bisa lise kari o kari mafom nang purisa. Aigi sida lagi. Ayuki breakfast se thau yamna yame na mama na tanaw na pirakpagi ay na smaina thau se logthoe bako hojikan thau awdra su ja chikpata nai ja kana su sai nu ka hydra ne adudugi ado ngasigi weather yam thi na nunga ba weather ni aduduna sangom ga tan ga se agi ngasigi breakfast or adu ma'am aise phamung je loisan na ko ai video je sema ini ngasi matam je sung lai taba ai ichani shurakpadagi mama hoi chakra matungdi video number singam gani hai bo thaja threbuga dum thawak sa awana taka mama taka ngasi su khoi jungda imana bim lakte ba khoi sagi mama na bagi moi family lakte ba ko khoi da chak pija de ba au dugi aina phamung banung se khara mu papi da ka han be thage mi lakte ni na na dum wakhan je khan na to ngai se ai pung kaw re ba ai operation leba mafam se se ga khoi hair gumba hor taragadi khoi am kha da oi bani na ko ado video sigi marakta aina hiding ba part ma yaram dreba ko akoi gi operation to gi mafam siga hair macha hor aga irritation ora ba ka jabi ora ko do khoina khot pa su yada bani na aduna laina mu thulak tana bagi khoina cheksin thorang se kai toraga fani ha ba do gi matang dani ba ko aina video se semjari se cream nung budi pirak te ngon da tai bagi adu ba tar mafam jam na luna na thama mathau ta bagi ko operation to bagi magi mafam area da mafam do hair remove to ko mathau ta bani na ne isana to bodi na oi de na ko isana to su yai du budi ai gi na na mama da tawale ado aham da laser gumba kai gumba se sizina sirana khalamaga yam ki ba phawbado haidi masagi lin le pham du aina mu tawraga di len doki ko to ki ba ki sana ko doctor na so hayak pagi ai du mapam se clean wena phasana luna nana tawna thamme do hair remove tawba se eveteen gumba kai gumba sina de nana le pham ne amu su ki jari ba onu khwai gi lai ba khwai gi nungai ba solution ara ai cream wena tawe ba creams ne yamna yakna su remove taw to ac gi bikini line hair remover cream se underarm se su yabani ko gi bikini area da su yaye ado mana kana ba se ko gi musan gi ba to paw da ngau thok pa ngam bani ba ko se glak to su musan ba myam leina sizinaraga dum farakani aduga hair growth ore pusi am tapane adi kuda tharakani habagi tension le ro de man ma su chinde isa du su am na nungai jabado adu dumaina oibane ado sigi cream sini ko ina haise matam namakta luna nana thambai base akoi gi di thoni bako aduna intimate area gi mafam bu oiro underarms bu oiro hojiki operation to ki bagi mafam du bu oiro ko luna nana ignore to dana fajana care to bina thambi ga dabani aduna myam aina sigai siga ucheriba everteen gi bikini hair remover cream se specially designed to is sensitive skin gi damakta bikini amadi underarms to matam enriched with 100% natural chamomile extract aduna koi gi skin se hair remove to matung da yamna smooth oraga yamna nautho olaga nalan badu oye loine siga no harsh smell no itching no irritation adugi mathak siga sigi cream sina hair se remove to thokraga magi makhong da leiba amuba phawba yamna fajana clean oraga skin do yam nalaga ngauthokna ubani ba ko makhong da karigumba mata lehode khunanam chadana nale aduna myam bikini line amadi underarms ki oraga di yamna kana ba product ni khoina skin do muba lehobo do phajade na ko aduna smaina sit nana thambi ga dabani khoina yamna line su kangba ga mi magi times ni yorok matam da magi hair se khoiri torakani ba aduga ko intimate area gi mafam do hygienic ko hena thame infection o hen bagi chang yamna likale confidence feel so hen doni especially women gi damakta sema aba cream ni ko personal care routine da khoine yamna thajabi ba poshaka mani hai tare self care ai description da link hapcharamage check to send ko aduga ngasi di yam kurabe matungda ngai hak mapanda koiba chale ya chapoda macharaga dum yumda hale videos di side dum loishin jaragi ko mayam ano bu ko matang da blog program da mayam comment to bye